Varidan ni pamnakan ni Yeswa livu no ciri na. Rakwa vat-vatakam yawa uni kasikatlo. Makarala naman ranado pamsan nam katenengan naman ranau kapung pungsuna. Angaranan daso maarta. Nukanunang ranam macimuya karek muna. Amapi asiradang milya tau. Tani tau-tau daya mena kapiduk-duk dan nyaman so apo ya panangdangan naman. Pangayin na ni Paulo nyekpo na kayo do panangdangan naman makubutu mabuhu. Tani kakuatan akalabicin na dulimana asumungit siya. Macita dan umiyidu da nga tawam maniring siram yadya ni mangap sutaw ya. Tanaya dyan ni mawakwak do karakwan wawam wiyara na masapa alaluna. Do nakapira ratin. Karawanam tuktuk na ni Paulo mabu do apoy. Hamabu ni piraran na. Tudapanan lanuar watawu kalipad no limana. Kawakwak na. Hamabu imimunan dasya. Hamuru ni piru kabandanya. Maniringa na siram ala tau dutuya. Hamiandang sutawa macisingan sunya kawana. May ngaran si Popaidi. Apanyirsingan da. Macita na yamanam yangi na yaman dubarida ataw tawun so katluaru. Nuka nangam nimingan bulik na ni ama na ni Popaidi. Akapayungwat na pasya. Mangija si Paulo am paup taon na ulima na do kataw-taw na. Aminurin niya. Amurin ni kapyanarana. Mamiring daw bari ni Paulo no tao dangam mikayayo mikingi na tao. Sui kami minda piarana ni pinurin ni Paulo. Ni matipinda no kanang kanyig dan nyaman no tao. Karwan naman na siram aru praprata na nito da jaman. Apachiralayan naman na mangido asaka avang. Mavitus siya na ukatluavanam. Mabang naman do asaka avang apudo yari santa. Animan bungdak do karat no kakawan do aumien. Uabang ranuram ngaranan daso adwa ka tao duto. Makaranis ranaw abang do sila ko ay liyam ni may walam naman dang so katluaro. Karwan naman dangam mangi naman ranado lo ciang. Ikadon naruam sumaruso. Amuri ni pavyutan na jam so kasaru. Akapakaris naman ranado poti dia aili. Makaraganam makasari naman dudang so akmanam ni kaktedo cinay. Ni pisi sandayaman so kapituarua kalam naman mangira na duloma. Mamiring dayaman no amiyan duloma akmanam ni kaktedo cinayam mangida tarapiyawan niyaman do rakwa panarangana ngarananda a yapiyo. Ukarwandam ni mangisirado ngarananda so may katlua isisana na ilya tumarapya jaman. Macita na sira ni Paulo isari na jamata duto. Tani kaitan ununod na. Makaranas naman dulumam apyaganda si Paulo kanu amrat ja itaysang ami barido asaka bari. Ikatlun na ruwam lubutan na sila ni Paulo panipanyising dano tao do yutay. Maniling dira si Paulo mga kaaki. Yakiranam tanakudyan nila raratu kay janta. Kaya dyan ni pasub na do iwawalam no ininaputam. Dato di yam tengayakan do Yerusalem. Ada kanginya kendo panyising no loma apacicin. No kapacicin dadyakinam di dakalawu karatanku ay rakat dadyakin. Uriwu nak-nak mandaso kapasawi dadyakin. Amiratan dano kilyanta tawudo yutay. Amuriwu
tuko naman niya so kangi kudo tangay ni kaysa. Yabu ataw yasaka chiri nga kuirag-ragat so kailenta ataw duyutay. Uru kukakraban jinwa ya pachisirsiringan. Tau dani vaudan jakunam ya umagarduku kano yung Diyos Kristo ya namuni ya dapat nanalagan no isadia tau. Maniring sira di Paulam uwak mara na siyang avarimum yabu naman ni mga patigami apu duilinya umagarjimu. Yabu atado kailanyo uyas sa katawa ni mapududanga yamragaraut jimu. Pancen pala jaman. Tanaman katanangan ninyo yamrarali ni Yeswa dapat si uyan nuwarwa tao dupi chiliyan. Mayrat tatangam mamnaksya su kasarwa ipiluluwat da su tawa umamiring su chiring ni Paulo. Maratang ranaw ararunam arusiraw tawa ni Mai umamiring su chiring ni Paulo. Mayrat tatangam papunan ni Paulo do pendrak akanginan niya do maap. Mununong do italamurong niya mata do tua mapanud siya. Mayrat tatangam bilangan naw iwawalam na ni Moise. Akanuwa kong dano panuiniwan na so chirising niya mata do tunukakwa. Mapanupsira umano yung di Yesu. Unipancin na chirichiringam amyan su tawa ni umano yung ja. Amyan su jingano yung ja. Sunipi tarik nun nakunakam da. Amuri utuda na misyasyay. Nukajida pa misyasyaya na maniring si Paulo jiram. Mano yung unipancin usiri doy ni naputa. Anibatwat ka ni Isaya. Panuiniwan na su chiring niya mata duto. Maniring si Isayam, mimoy panjiduar watawan, mano yung kamiring nyusyam jinwa tengi, macitan nyuam jinwa pengkad, tati masalit wununida no tawiya. Wucicilwandam ya kacil-cilan, umatadam ya maireket, tanusira macpayuk sununidam makacitaw matada. Makamiring uciciluanda. Makararap danu ununida kapi sinawujidara na jakun. Tawuru ipataradang kusyad tingatu. Maniring pa si Paulam, inyuranam anuingan nyo siya matadutwa, yara na mapataradang subukun na tawduyo tayo no chirichiring na. Duda kapi ganungan niya. Ti ka na uchiring ni Paulam, tusira na may tiyangangi utaw duyutay. Sunikapanis da asum kadukadwan jira. Minakadwa kawan si Paulo, ani may bari do ni Vud na bari. Akasari na tumaw-tawso, may manangangi niya tao. Akapangananaw na no italamurong niya mataduto. Akano umagarji Yes Kristo apanyusinguta. Suikabuno ikamuguna. Suikabuna na no itay sa nga umrasya may limuang no chirichiring na niya mataduto.